Najwięksi kocurski produkovatele kapusty členi familii Hornjak. Oni ще už 15 років займаються з продукцією заградкарських рослин. У продукції капусти už rokami hasnuju isti hibrid. Dižđu bilo nados, ali z skorotam ili mrasom ju opirskalo od hrobaka i baš nje mali sme brigi toho roku. Znači, fino nam pošlo šitsko. A to vjerojatno znači, že to hibrid i otporni na horoti? Či je otporni, ali čujem i bešedujem na pijacu Hodzimeta, s ljudmi, s konkurenciju, s kerestura, to baš i oni še hvaljeli, že toho roku ani raz nje pirskali. Znači, njelem, že je hibrid taj otporni, nego toho roku baš njet nijake horoti, co je evo za kapustu dobra. Znači, uspjela. Hornjak vari, že kupci zadovoljni z ich produktom i vše še gunjim vracaju. To znači, že hoć futorska kapusta nadaleko poznata i o njej kruži pripovedka željem vona dobra za sarmu, zadovoljni kupci familije Hornjak to tu famu pobivaju.